Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi kesekanu dina pitwa anaka aya dina pitwa kerkan wakakeun geni ko olilangan sangku anu suaraku. Maka penggulalang ko na isayroy nabiguna pananadim na manila mabulbulas sudi kang giginawa isay madera no. Betul sukai sesau bangsa nag imam buka kemasaan si iya salakop wan dengan kadalayamin yorong kui ngarannya sing derano. Sumang udah beli tirakan akan sasunurana lantong asalim buwa busuk tang kadabu bayakan. Sanayo ka aya din suway dulag ka nakakagi mapapayag request panton yang sarang beuladanapkan. Napapanginunan ko din na disusuk ko disulag ka titago marsorago sarang beuladanapkan. Miyak pamikira ka na ba ako kalan duses samit pelawat tadi mana daan durangan taon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan ko na ang jadi kudu kerau iraro dinta irano ge nadi tak tale kudi nakale
tayaan salado ay idula kena eka egirana Nano
saragam pemanu beneo kamasa somau di damu di terkasih ya tupengat tagum marah onar benar penuh dentang nare nau sadonot apa pengadi anakan nakan kok nabirana panapa kedibinian ina bina ramadana anasanayo nabi piyagi utudun anay buburu dikin ina ona idul kasare demasa sepantuan kasaram biladianakan mau ditabu ditiran atau ngasad nakalagia peribunan nabe pamadi mapar matala anasela dokanaka tanasau dua nani warau pakakan dia tinggal pipi yang ingin nawa di nara